来看孟加拉的前总理哈西娜，因为个月前发生造成将近300个人死亡的示威抗议，伊伫8月初5时一落台，人逃去印度，反对伊的民众拢上街头去庆祝，有民众去破坏伊的官舍放火烧。孟加拉的军方是宣布讲，今仔要结束宵禁，卖甲各政党来讨论安排过渡政府。孟加拉军方初5正式连续掌权15冬的总理76岁哈西娜已经宣布辞职落台，下面小买坐军用直升机飞去印度，后壁会转去英国。孟加拉的军方嘛要和各党派来参详成立临时政府。আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি।这场经过1个月的反政府抗争，就敢若2011年阿拉伯之春的孟加拉版。一大堆孟加拉示威的群众，初5是无在插宵禁的命令，做伙伫个首都市区，被记者互看作是孟加拉1971年独立英雄。孟加拉的国父哈西娜的老爸拉赫曼的当上想要来破坏。এটা হলো এমন ভাবে ভাষা বোঝানো যাবে না। আমি অনেক হ্যাপি, নতুন একটা ইয়েতে আসছি আমরা, এই জন্য আমার কাছে অনেক আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করা হয়েছে, আমরা একটা ডিক্টেটরশিপ থেকে উঠে আসতে পারছি।孟加拉反政府运动是对7月初开始，孟加拉的学生抗议政府拍算要恢复公务员工课配额制度，甲30%公务员的工课留予1971年参加孟加拉独立战争军人的后代。即马当权的权贵高官，真侪人拢是这人的后代，但是真侪人的证明拢是假的。孟加拉少年人的失业人口是有1800万人，这么多。这种无公平的公务员录取制度是引起一大堆的学生真不满。哈西娜下令来镇压，造成约300个人死亡，讲示威群众是恐怖分子。哈西娜落台了后，一大堆群众是弄入去伊的官邸内面，有的人抢点心，有的人破坏家具、抢走财物。人权观察组就认为讲，哈西娜选落台，上主要嘛是军方的态度改变啊。It changed when the army stopped standing by the sort of the political leadership and suggested that for her own safety she must leave the country. 哈西娜15年的替换统治，虽然讲予孟加拉的经济起飞，但是人权记录是真歹。今年1月大选嘛受到反对党的抵制，正当性真受质疑。面对孟加拉的政局，联合国初5是呼吁孟加拉的民众保持冷静、和平、有序而且民主的来移转政权。美方是对孟加拉的临时政府乐观其成。公司新闻景元庆编译。